أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abi Hurairah, saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mukalla anhu saking sahabat Abi Hurairah, amin. Qala dawuh sapa Sayyidina Abi Hurairah, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku yukta tamri kelawan kurma inda jadzadin nakhli ing dalem nalikane ngunduh napa niku kurma. Fayaji'u mongko teko sapa hadza wong iki bitamrihi kelawan gawa kurmane hadza wa hadza lan teko sapa si wong min tamrihi saking napa niku kurmae, min tamrihi saking kurmae hadza, hatta yasira sehingga dadi apa si tamr indahu ana ing dalem sandingi Kanjeng Nabi iku kuman tumpuan, min tamrin saking tumpuane kurma. Faja'ala moko tumandang sapa al-Hasanu Sayyidina Hasan wal Husainu lan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridho sapa Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Iku yal'abani dolanan sapa karune Hasan Husain, dolanan bidzalika tamri kelawan mengkono-mengkono kurma. Fa akhadha mongko ngalap sapa ahaduhuma salah sijine Sayyidina Hasan lan Sayyidina Husain ngalap tamrotan ing kurma, tamrotan ing siji kurma. Faja'ala mongko ndadekaken sapa ahaduhuma ha ing tamrotan, dadekno fihi ing dalem napa niku napa niku tutuke, makna napa nggih mon cangkeme, berhubung dek Sayyidina Hasan Sayyidina Husain tutuke utawa lisane sinten ahaduhuma. Faja'alaha mongko ndadekaken sapa ahaduhuma salah sijine Hasan Sayyidina Husain niku lho, dadekno ha ing tamrotan fihi ing dalem tutuke napa niku sinten Sayyidina ahaduhuma ing dalem lesane. Fanadhara moko mirsani, ningali maksude fanadhara moko mirsani ilaihi maring ahaduhuma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajaha moko ngetokaken sapa Kanjeng Nabi ha ing tamrotan. Fa akhrajaha mongko ngetokaken sapa Kanjeng Nabi ha ing tamrotan, ngetokno min fihi saking tutuke ahaduhuma, saking lesane ahaduhuma. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama alimti, benar alimti berarti tidak Siti Fatimah. Ama alimti ayya Fatimah, ama alimti ono to weruh sapa sira wadon, yani Fatimah, Siti Fatimah,
anna ala Muhammadin sak temene keluargane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layak kuluna ora mangan sapa si alu Muhammad ora mangan sedekatan ing zakat. Layak kuluna iku ora dahar sapa alu Muhammadin ora dahar sedekatan ing zakat. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukta den tekaaken sapa Kanjeng Nabi tegese den paringi sapa Kanjeng Nabi bitamri kelawan kurma inda jadadin nakhling dalem nalikane ngunduh kurma niku fayaji mongko teka sapa hadza wong iki bitamrihi kelawan gawa kurmane hadza wa hadza lan teka sapa wong iki min tamrihi saking kurmane hadza hatta yasira singgo dadi apa si tamr indahu ana ing dalem sandingi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dadi iku kuman tumpuan min tamrin tumpuan saking kurma faja'ala mongko tumandang sapa Al Hasan wal Husainu Sayyidina Hasan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karune Al Hasan Al Husain iku yal'abani dolanan sapa karune bidzalika tamri dolanan kelawan mengkono-mengkono kurma fa akhadha mongko ngalap sapa ahaduhuma salah sijine Al Hasan wal Husain ngalap tamrotan ing siji kurma faja'ala mongko ndadekaken sapa si ahaduhuma ha ing tamrotan fihi ing dalem tutuke ahaduhuma ing dalem lesane ahaduhuma fanadhara mongko mirsani ilaihi maring ahaduhuma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhraja mongko ngetoaken sapa Kanjeng Nabi ha ing tamrotan min fihi netoaken saking tutuke ahaduhuma lesane ahaduhuma faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ama alimti ana ta ora weruh sapa sira wadon yakni Siti Fatimah anna ala Muhammadin satemene keluargane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku layak kuluna ora padha dahar sapa si alu Muhammadin sedekatan ora dahar ing zakat. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh beberapa orang. Kemudian setiap dari orang tersebut membawa daripada hasil kurma yang sudah siap panen. Nah, setelah panen kemudian dibersihkan, dibawalah itu kurma-kurma hasil panen mereka ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai atompoan kormanah seekebeh dek ngarsana Kanjeng Nabi. Tapi oneng Kanjeng Nabi ini adalah hasil daripada panen zakat tah. Zakat daripada kormah, zakat dari rutop, zakat dari tamer neka. Nah, makanya saya nas wajib zakat neka ingki thimar. Thimar neka mencakup kormah, rutop, anggur. Ya. Niki si wajib makeluar apa? Zakat. Nisab pada bareng apa? Mazra'ah bareng tombu-tombuan. Jadi saya pada nas khusus dalam perintah Kak Dintoh adalah makanan pokok niki mencakup gandum, beras, jagung. Ya, niki adalah si makanan pokok. Kemudian thimar. Ya, thimar nikah rutop, korma, anggur, lain apa neka? Ya berarti tak mencakup tetapi beda kaitan selain. Katia napanya mana buah-buahan selain sebenarnya termasuk thimar. Napanya mana enggak neng daerah Kalimantan apa sih kelapa sawit, apa kelapa sawit. Terus anoneken kita termasuk wajib zakat mon pacet ekebaya tijaro kebe bisnis ponan. King tak masuk dah ke thimar, tak masuk dah buah-buahan. Nah, buah-buahan pada syarat wajib zakat kimun mencapai nisab, kemudian
napanya mana syarat kedua haul wajib zakat nyongok mun tade ojen engki 5% menabi mengeluarkan biaya untuk pengairan berarti napa untuk tade ojen neka 10%, untuk tade ojen neka 10%, untuk biaya adapun pengairan butuh biaya berarti butuh 5%. Lebih sekonek tenembang se tade ojen. Taib. Beri mari bahas nih kampunan. Datang orang-orang benekade Kanjeng Nabi abagta hasil panen zakatah. Hadza bi tamrihi wa hadza bi tamrihi banyak sengeba hatta yasiru ida hukuman min tamrin. Sampai kormaya dan Kanjeng Nabi ini kok sampai atompoan, sampai banyak saking banyak. Jalannya mana kana kene Sayyidina Hasan Sayyidina Husain amain. Buru-buruan dek-dekan sampai mainan kormah nikah. Pas salah situ napa Sayyidina Hasan Sayyidina Husain yakni ahaduhuma salah satu di antara mereka berdua nikah mengambil tamrotan satu kurma kemudian dimasukkan ke mulut beliau. Oh, ketinggal Kanjeng Nabi. Mersane Kanjeng Nabi cak bahwa zakat kurma gela bi salah situ Sayyidina Hasan Sayyidina Husain fa akhrajahuma min fihi. Langsung keluar bi Kanjeng Nabi gigiri. Nah, orang Arab nih mun gigir menurut kula panjenengan mungkin dengan kata-kata coba neka mun orang-orang Jawa mun orang-orang semacam kaulaban panjenengan neka adapun orang Arab dengan nemponan kiri napa kahin kuh senika kiri langsung keluar kala korma seeder bi Sayyidina Hasan Sayyidina Husain niki apa korma napa pondut kormane niki pondut keluar tegas Kanjeng Nabi saat nikah suara nabak teki ama alimti anna ali Muhammadin la yakuluna sadaqah apa banta tahu wahai Fatimah bahwa keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka tak oleh nerima zakat tak oleh ada apa zakat. Dari hadis nikah berarti menimbulkan beberapa faedah di antaranya hukum memberikan zakat ke keluarga Kanjeng Nabi ini kata oleh ben haram hukumah nerema otabe ada hasil daripada zakat. Adapun sedekah tatawu sedekah sunnah atau hadiah maka Kanjeng Nabi kesokan nerema monro bener hadiah bener zakat. Pasera alu Muhammad neka terangaki wahum banu Hashim wa banul Muttalib inda Syafi'i menurut pendapat Imam Syafi'i engki penekah nak potona Bani Hashim dan Bani Muttalib wa banu Hashim inda Abi Hanifah wa Malik. Banu Muttalib pendapat Imam Abu Hanifah pendapat Imam Malik tak masuk. Pendapat Imam Syafi'i Banu Hashim Banul Muttalib aneka masuk wa Banu Hashim inda Abi Hanifah wa Malik. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik cuma Banu Hashim. Banu Hashim yang kebenarnya saya kata Al-Hashimi. Al-Hashimi aneka sampai ke benar ben ke atas tak oleh nerima apa zakat sampai ke benar sampai semangkin engki se meyakini dan mempercayai bahwa habaib ni keturunan Kanjeng Nabi engki silakan mau tak mempercayai kita apa perenahan sampian perjaja tak perjaja apa caan cereng orang se tak gelem zakat de keluarga Kanjeng Nabi engki berarti meyakini bahwa habaib sebagai torona keluarga Gusti Kanjeng ki sampai semangken. Adapun muntatawu atau hadiah wah nika oleh dua kali genjerne abantu napa boleh pun se gharim sebanyak tanga se sake sebetul-betul mutuaki bantuan
oleh dua napa nyambung ke Kanjeng Nabi juga oleh genjerna nyambung ke Kanjeng Nabi nyambung napa oleh genjerna sodako kang kui se parjaje tak percaya bacaan arwet karo lebih tibi aku se penting gula ngaji neka maenga ada orang se parjaje cek bahwa Ali Ba'alawi aneka adalah keluarganya Kanjeng Nabi. Perkara bodoh saya tak percaya aja ngereng terserah. Iki percuma. Cat nyacat juga dosa. Nah, kemudian akar tokar kita doolena. Taib. Jadi tak oleh meri dek keluarganya Kanjeng Nabi aroba zakat ni tak oleh. Tak kenging. Karena Kanjeng Nabi bentuk. Waktu ketinggal Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain nikah ada langsung keluar dengan Kanjeng Nabi. Lah pendapat Imam Syafi'i, Banu Hashim, so kabehna torona Bani Hashim. Kebawa pendapat Imam Syafi'i, Banu Abdul Muthalib. Tak boleh nerima zakat. Toronan dari Sayyidina Ali, toron dari Siti Fatimah. Mereka tak boleh nerima zakat karena termasuk Ali Muhammad, termasuk keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Taib. Yang kedua dari hadits nikah pertama bisa kita ambil pelajaran bahwa menerima zakat bagi keluarga Nabi haram hukumnya. Adapun tatawu atau hadiah bagus oleh bahkan beda napa sebagian ulama debu ganjaran oleh dua asilaturrahmi nyambung kekerabatan dengan Kanjeng Nabi juga oleh ganjarna sodako lebih diperhatikan mestena mohon baca dalam keberadaan se tandi sake otaba se aben dalam keadaan ekonomi se pas-pasan sing kebanyak otang lain itu justru lebih diperhatikan. Nah, jadi Kanjeng Nabi ketinggal sini kan itu tak sama aja. Ketinggal Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ada zakat langsung bentuk Kanjeng Nabi. Enten pas tak peneng berarti nunjuk akin apa si nomor 2 dari hadits nikah untuk memberikan pelajaran ke anak ini tak ada dek raja pak muliki kene ini ke pak oning gak mau bareng bagus bareng coba bareng halal bareng haram bareng taat bareng maksiat muliki kene jagain mainan walaupun ki kene padahal ki kene Sayyidina Hasan Sayyidina Husain nikah ki kene tapi Kanjeng Nabi dengan ketegasan beliau tak dentek tak semaja laku du malam sekala nikah langsung Kanjeng Nabi ngakui kalimah yuzajjiru biha kah pekeluar langsung cetok bi Kanjeng Nabi lesan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain nikah irmi biha buang cong buang lepe tak ada entek semaja laku deki mula tak ada orang pun dan sakala nikah mohon beda setak bener Kanjeng Nabi tak sama aja beda orang akan ngacer padahal sekanan sehat gol biyaminik can Kanjeng Nabi tak ada entek laku sekalian ketegur gol biyaminik ngakan di setengah jak bisa ngacer ya Rasulullah melarat akhirnya pujar dari sekalian ikan langsung jimpi tanah langsung tak bisa kebengakan sini ketok karena ngacer ini termasuk cara orang yang sombong jadi mun beda anak salah beda keluarga salah paenga petegas pekeras tadi orang mun anak nikah salah cek bola anak kene aja jangan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain mau lagi kene langsung punan bentuk Kanjeng Nabi nikah mun mangke nenten ajoget syuting abengkang syuting ke bisa story polon loco aja karo kana ki kene bener kana kene urusan nik kembali oning mulai ki kene kema bareng bagus kema bareng coba ayo ping kodungan nak cong sarongan cong katoan cong tau le akang bengkang mun bareng najis tau le kain mainan kudu maring oning ring sepo nika kalaban cara tegas da anak cak dente mudente mola raja
Akhir sampai tua tak nutup aurat. Karena mulai kene wae tak kenal biring tu ada barang bagus barang coba. Jadi mulai mainan barang najis, mainan keme, kikiri. Tak kena mainan dia. Ngalah napa tombok na abu keme bahawe belum ser. Pacela tak ada mainan boleh lambe. Kalau beda abu pas bi cengkol keme lek yang temaki lebur. Bilen mainan bilen. Sampai kita oleh cek barang najis nih kah. Cuma karena tak tahu, orang tua ni tak tahu kita tak oleh. Oh kalau kana kene tak apa kana kene, bukan kene. Mau apa boleh kene ni semangkin. Cik kita balik le tahu cara nalake bini jadi rem apa? Tahu bonan. Engki. Jadi kutu beda senikah. Nah, ini termasuk napa khasais kekhususan untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki. Jadi dari hadis nikah tak oleh nerima zakat kanggo keluarga Kanjeng Nabi. Nomor 2 pelajaran saya bisa kita ambil yang nikah tarbiyatus sibyan. Mendidik anak kecil, menzajer, mentasjir atau napa ngigiri, kikiriungku cek gawean mainan, cek gawe jek kerja mulai tak bener nih, tak bejeng matalan, tak jumatan, tak basah, cek bolan kikene, ngecok, bareng saya larang, masalah ngecok din baban, kikiri, takut pas langka ada di noreng, jadi mun mulai kikene nih kapon parengin pendidikan syariat saya tepak menjauh daripada perkara saya haram pak oneng dek kama bareng saya bagus bareng saya dan bareng saya coba pak kenal pak jauh dari bareng saya coba pak semak ada bareng saya bagus sampai itu saya nikah karena kan akhirnya nikah abid saya paham tapi ngerekamnya cepat mula tua cepat paham king cepat lupa mun kana kene abid saya paham tapi cekak pikirna. Lu cecil biar tak berjanji pun. Karena kene nih, abid saya paham mah. King kadung paham cekak pak. Mulai ngak po sepo. Hadratul Mukarram Haji Busro. Cepat paham, king cepat lupa. Kontaknya nyete temu. Cepat paham tapi cepat lupa. Ngaji saben sepeda ko lupa. Boleh, tak sepeda ko lupa. Jadi anak kene ini cara daya ingatnya ini kuat. Napa luar biasa menangkap Pak Abid, paham Abid, cara pemahaman Abid karena akal tak sempurna. Tapi cekak terus. Jadi anak kene ini kemun panjenengan didik mulai sekecil mungkin, cekak sampai tua nih kak. Engak melulu. Tahun lede ya engak. Ki mulai lantor terus elantor, kita terus pon. Tahun yang barang bagus, tahun yang barang saya coba. Nah, kemudian dari hadis nikah Kanjeng Nabi andi pan berempan keistimewaan dari para nabi-nabi selain. Kurang lebih beda 6 kelebihan, keunggulan saya kandi Kanjeng Nabi dari nabi-nabi selain. U'titu jawami'ul kalim, engkau beri kata-kata sepandek tapi penjelasnya luas. Jawami'ul kalim. Hadis Kanjeng Nabi ini jarang saya lanceng, dak pandek tapi luar biasa. Pengertian itu sampai pan berempan ulama, pan berempan ahli hadis. Saya narangaki, saya nyarahaki, saya macam-macam bonan. Jawami'ul kalim. Engkau beri di Gusti Allah setiap beri dan nabi-nabi selain sepertama jawami'ul kalim. Kata-kata na pandek tapi pengertian na lebar. Kata-kata na pandek tapi pengertian na lebar. Luas. Jawami'ul kalim. Kanjeng Nabi mun ada pun ini kata banyak. Padat. Pandek keng padat. Kan ada yang ngomong lanceng keng tak mahamaki, lanceng keng jelimet bingung lho.
Mak dadi orang sing sering sing ngocak je bingung dia. Sing ngocak je bingung dia. Mun Kanjeng Nabi ini kapan ndak? Ndak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ndak pandai ada pun Kanjeng Nabi ini kan. Tak jeng lanceng. Jawami'ul kalim. Ebri sekapina kalimah-kalimah sesampurna. Maksudnya kalimah na panda tapi pengertianna luas. Wa hilat il ghanaim, engkau ibri halal Gusti Allah hasil rampasan perang. Ghanimah. Halal lagi kan Kanjeng Nabi. Wa ju'ilat li al ardu tahuran wa masjida. Dima tanah saya tengke ben sengko ajar ya soceh ben di masjid. Wa ju'ilat li al ardu masjidan wa tahura. Tahuran wa masjida. Dan dijadikan bagi aku bumi setiap yang aku pijak bumi saya tengke bi Kanjeng Nabi dadi soceh dina Gusti Allah ben dadi masjid bi Gusti Allah. Dadi masjid kapi saya keneng Kanjeng Nabi dadi masjid. Dadi masjid kapi. Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Engkau eyotos bi Gusti Allah duk sekapina makhluk baik jin baik manusia. Mau nabi-nabi selain cuma ke manusia. Tapi engkau jangan Kanjeng Nabi, engkau eyotos bi Gusti Allah kafah kapi. Baik bangsa jin, bangsa manusia. Engkau eyotos tining Allah Subhanahu wa taala dek sekapina makhluk, baik ke malaikat, baik ke jin, baik ke manusia, sebadana makhluk. Sengko yotos tining Allah Subhanahu wa taala. Wa khutima bin nabiyun ben sengko dadi pungkasan daripada nabi. Belanggurane ka Kanjeng Nabi. Intine neka ning Kanjeng Nabi. Sedojon para nabi neka tugas bode si perang, bode si tak perang. Kanjeng Nabi neka juga na perang. Tak situng musibah saya alamin tining para nabi kecuali Kanjeng Nabi ngalamin musibah. Sedojo cobaan musibah rintangan saya depi para nabi Kanjeng Nabi ngedepi kapi tapi rajo cobana. Iya depi kapi Kanjeng Nabi. Perang Kanjeng Nabi kurang lebih petolekor kali Kanjeng Nabi perang. Khandaq, Tabuk, Badar. Kanjeng Nabi noro perang. Tak salah segemi nabi petolekor kali Kanjeng Nabi ini perang. Badan Nabi setiap yotos untuk perang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi ini kayak beri pertolongan secara langsung. Ketika entar kota Taif, penduduk kota Taif menolak rabun Kanjeng Nabi yang temen beto, malaikat Jibril mataber. Abrina pertolongan ke Kanjeng Nabi, tapi tolak bi Kanjeng Nabi. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah paringin hidayah kaumku. Kanjeng Nabi tak ada bu Allah mahdi ummati karena mon umat tak kira ngantem ke Kanjeng Nabi tak kira. Mon kaum belum tentu iman ke Kanjeng Nabi, mon umat pasti iman ke Kanjeng. Jadi orang senotot ke Kanjeng Nabi tapi tak iman ke Kanjeng Nabi, kita iman ke Kanjeng Nabi berarti ini termasuk kaum, berarti termasuk umat. Maka Kanjeng Nabi asampet ke Gusti Allah, inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaum dan kaulah tak gelem nerima ke Al-Qur'an. Inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Karena mon umat ya pasti nerima da Al-Qur'an. Mon umat pasti cinta ke Kanjeng Nabi, mon sahabat pasti iman ke Gusti Kanjeng. Nah, karena ngantemin ke Kanjeng Nabi berarti kocak kaum. Nah, ketika neka malaikat Jibril mataber, sekala neka beri bantuan tining Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kanjeng Nabi jarang minta. Bantuan neka pataber terus bi Gusti Allah. Tak terima malaikat Jibril bantu Kanjeng Nabi tak ngandelaki, tetap ngandelaki usahana, basyariyana. Karena semakin sulit, semakin raja gencerna. Ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil, wahai kaumku. Beda kaum boleh. Ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil
wahai tang kaum, kerjakan apa yang kamu kerjakan dan aku akan mengerjakan. Sik sembah kake sembah, agama na kake, tang agama, ibadah cara na kake. Engkau beramal bang seba, kaum bani umat. Cek saking Kanjeng Nabi taruh lah tahu sah perang pak. Ya Allah pancor engku. Kene kota Taif niku jauh dari kota Mekah, kurang lebih 400 km. Kan gak emak kira-kira. Banyuwangi orang jauh. 400 km dari jantung kota Mekah. Ajalan soko Kanjeng Nabi. Bisitung sahabat lupa kula bahasa semana. Yantem bodo-boto dari ada ngale ke ada, bodo-boto dari budi ngale ke budi, bodo-boto dari kanan ngale kanan, bodo-boto dari kacer. Walhasil tak nyaman nang sahabat situng benika. Saya nyaringin Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Dari ada, dari kanan, dari kiri, dari budi terus aleng-leng sini guys. Sal bodo-boto ngantem Kanjeng Nabi tepak dek neka, dadi tameng Kanjeng Nabi. Saking dari ancor amuana umpama ketemuan bereng sepon ketemuan ban bine ban putra-putra tak kira tenger dari ancor amuane kah umpama ketemuan ban keluarga nah ketemuan bi reng sepon bi ibun ketemuan bi bine ban putra nah tak tenger dari ancor muana si yantemen ban orang-orang kafir saat nikah. Tapi Kanjeng Nabi tak nganti lagi, tetap usaha untuk berdakwah, untuk nyebaraki agama kelaban cara perang Khandaq. Kanjeng Nabi juga norok ngaleh sampai berdarah-darah tahan dengan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena gadin toh ekit kangkui kaula ban panjenengan toreh mun lakar kaula ban panjenengan meyakini bahwa dzurriyyah Kanjeng Nabi ini kaki ibadah kitoreh muljaaki keturunan Kanjeng Nabi sebagai bentuk yang kipaneka cintana kaula ban panjenengan daga Gusti Kanjeng Nabi. Cintain keluarga Kanjeng Nabi, cintain Kanjeng Nabi sebagai bentuk cinta kaula ban panjenengan daga Gusti Allah. Cintain Kanjeng Nabi sebagai bentuk cinta kaula ban panjenengan daga Gusti Allah. Cintain keluarga Kanjeng Nabi sebagai bentuk cinta kaula ban panjenengan daga Gusti Kanjeng Nabi. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata wa in ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu membalas budi kepada nabimu sekalipun engkau berjalan ke kota Madinah dengan kelopak matamu. Ajalan ngesot benebi sokoh benebi tanang tapi ngesot bi mata dugel aja kita meles jasana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ne kebereen. Ya mangkana tak oleh beri zakat ke keluarga Kanjeng Nabi, tapi mau namparing hadiah oleh dek keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Taib dari hadis nikah cak lupa kita nikah untuk mentarbiyah anak dari sekecil mungkin, sedini mungkin, ya kenal dek barang-barang si haram supaya bisa menghindar, ya kenal dek barang-barang si halal supaya oning, kemudian oning ke maksiat, oning ke taat agar supaya tertanam dalam atena kanak kenek nikah kama barang saya salah, kama barang bener, kama barang saya cuba, kama barang saya bagus, barang cuba, barang bener, barang saya salah, tak dentik lah tua, tak dentik mula raja, mula ki kenek, mula nyala ke agama, mula tak cocok mu syariat, maka cek asam aja laku du malam sekali nikah, ya baik dek keluarga bini, dek keluarga nek bini, keluar tak kodungan, langsung kikiri. Keluar tak pametan langsung kikiri cak dentek. Masa karo ngocak ditok tak aku. Koduan dalek kelampian masa karo ngocak ditok aku. Karo ngocak. Hari ana teh kodung lah ya angkuy. Tak berapa ben kor lebih lembung ko. Mun aduk kalena, mun luar tope. Lah iya ra. Lo ngeter. Pak ingat terus istausu bin nisa'i khairan. Terus wasiat yang bisa bagus. Karena bini nikah ciptake diri tolang mon keras potong, mon peneng bengkok. Terus Pak ingat. Anak ki nikah mulai ki kene terus Pak ingat bejeungeuh. Mari nikah salat lima waktuna pasana.
kewajiban ini kejaga juga ku mulai kene nya mulai kene ya almarhum abah ni sini ke lamba kula mun baca ngaji sampai ka sabo di dojokna senyare gula Pak mun baca ngaji tak ada kompromi reng sepo ni urusan ngaji urusan pendidikan agama niki kene lek montuk sareng reng sepo kereng urusan apa jeng kereng tapi urusan untuk agojo ki agojo luar biasa tapi urusan ini bode ketegasan bode keras tegas ini penting jadi bode saya katako iki bode saya katako tapi mulai tak bejeng tak apa pun jangkep kanak kene nika harus sepaenga mulai tak cocok mongko syariat ke mana nika Kanjeng Nabi dekat Sayyidina Hasan Sayyidina Husain langsung sekala nikah langsung soro lepe soro buang cetok bi Kanjeng Nabi baik Pak Oning bahwa been sebagai tang keluarga tak oleh ada napa harta zakat ya bentar moga detail masih manfaatnya jadi nikah termasuk kelebihan dan keutamaan dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa engki karena sedekah tabana panyamana zakat nikah termasuk kotoran mangkan Kanjeng Nabi tak kesokan sedangkan Kanjeng Nabi ini kasoceh ben keluarga orang-orang soceh inna hadhihi shadaqah innama hiya ausakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud saungkuna zakat riyah kotorna manusia kotoran maka mon kotoran manusia tak bagi ada orang sebagus ngak Kanjeng Nabi tak oleh Kanjeng Nabi ban keluarga Kanjeng Nabi nerima kotorna daripada kotorna manusia karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kala dunya-dunyana orang setak gelem mekeluar zakat jeria tutahhiruhum wa tuzakkihim masoceh ben bersih dari kotoran bamun kotoran bagi ke Kanjeng Nabi keluarga Kanjeng Nabi cak Kanjeng Nabi orang soceh ben keluarga Kanjeng Nabi juga orang soceh tak oleh karena termasuk ausakhun nas karena fungsinya zakat nikah tutahhiruhum wa tuzakkihim masoceh juga membersih tak keneng ngeberi barang coba barang najis tak keneng nah nikah termasuk ausakhun nas ya makanya kocak ausakh di annaha tathiratun di amwalin nas tak oleh karena nikah masoceh dekat dunia nama manusia baik nikah zakat tijarah baik nikah zakat thimar atau zakat tanaman atau zakat fitrah tak oleh Kanjeng Nabi karena mun zakat fitrah berarti masoceh ke aben masoceh ke aben tak oleh kotoran-kotoran bagi deka keluarga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Kanjeng Nabi tegas dalam masalah penikah tegas Kanjeng Nabi rahmat Kanjeng Nabi ini kesabar Kanjeng Nabi ini kebeles tapi mau urusan agama tak ada tak lembek idza dhayya haqqullah lam yagum ahadun min ghadabih mau urusan hak Gusti Allah langgar urusan hak Gusti Allah sia-siaki Kanjeng Nabi ini mancing sekali nikah lam yagum ahadun min ghadabih tak situng pun orang bengal mancing ya dan Kanjeng Nabi mun bentu saking tegas Kanjeng Nabi mun Kanjeng Nabi bentu urusan agama umpama beda tampar sekuat tampar si raja pas epenyak bi Kanjeng Nabi kemudian tampar nek etale ende ke ontas sepaling raja sepaling mapan maka tak bakal kelar neret tampar setempa napa setedek bi Kanjeng Nabi sepenyak bi Kanjeng Nabi mun Kanjeng Nabi bentu Kanjeng Nabi ini kah tapi urusan agama urusan syariat jadi mau beda keluarga salah beda keluarga tak tepak segala nikah tak ada enteng kulit sampean kan enten keras re anakan PC karena saya kata ibu cari di toko le tetap aja tak keras HP ini buang ke jeding lo ngamuk kan 2 hari 2 malam tak buang bu PC ini cari HP ini penting lagi bumbu ngi senika perengnya pabelo sendone pak elang ngamuk tapi tak aja tak ngamuk terbalik urusan dunia ngamuk tapi urusan akhirat lembek mesti nanten sebagaimana sampean tegas dalam urusan dunia tak lem ngakan ngamuk
tak lem teh dunga mok tak bejeng ngamuk ki cek polan ki kene. Ajak tahajud, ajak sholat berjamaah, ajak dak majelis-majelis bagus malah ngaoneng ndak bareng bagus nikah. Nah, penting nih ya, penting. Jadi cek sampai bek lembek. Kami tak kok kata apa sih? Keton engko. Lah aku tangan we bola kelambi nebing we Roma enga. Kecuali se sambian se salah mau labek salah gila. Ya masih ada mau labek salah ya nang darma. Ya bak baca la salah ungkur. Abek salah, nyam keranyam. Ya nang baca ada bek salah. Ya di ngaki kau bang iyut. Lah di ngaki. Lah baca ada bek salah ungkur darma. Mau nabek salah ki enga ki nong corok norok nebi tampil lagi nggak sampean kelero kok enga benih karena beci king karena sayang ke sambian sopu kesiangan ngeronyam sebini obu cak buang-buang aja pengaruh aja ngono soro ala koto soro ala ko mololo terus taruh boreng macanan sopu tak nyegai bejeng tak mainga, pasah tak mainga, pasah sunnah tak ngajak. Masih nikah rebuh, pasah sekeluarga. Kemis, pasah boleh sekeluarga. Ajak keluarga namun bisa. Nikah, bon binatang melolo bareng. Bejeng tak bareng, ngakana bareng, bejeng tak bareng. Kelero. Jadi didik mulai sedini mungkin mon beda serta kelero. Cek sama aja sekala nikah. Ngalak dinoreng langsung tepak tanah. Cekalang gak ada di noreng, toju, bagus, bedeng gak ada. Lah tamu bela gila seorang nengenang, bunggon orang pacar kacir nengenang. Wata kata anan saperatus sekali. Lawak gak saya tamu ya sengkah. Beda orang saya tak ngerti nggak nih, kena tak ngerti. Matamu mudumpa bidung, cojon, napa? Tomplak kaki nengen ngembun dia tak ada kanda jodoh ya jong coba tahun lena tusa tobi tak ada remenja tak minta sabora tak apa timon bener tamu aja boleh sendiri aja boleh letak tamu nih boleh jay aja yang rombu bungku gara-gara aja ya kopi pedumpa kopi kimon ngeletes dak bungkone tibi bisa karep mon sokor ke bungkone tibi ngeletes masih bungko kula senapa 15 tahun kula tak ngecet compok nih kah karo kabit semangken dengan ngecet ya mek ngecet ta cereng mon mele sepidol kala esse napa se koso to aki ndak bawa tembo ini tembang ngeletes bungko noreng tembang ngeletes tembo noreng ya ngau tang bungko bae lah karuan mak cek cuban gitikal tak teman ngecet gula karo semangkenane le jerajen semua jerajen iki ki bede bae si nyaput wae burine pontu sapane gombori peler bi mama waje burine pontu mangkana tak ngaku soro kucur kok ngolo kucur ada anan Mas Hasin kok dikongkon kucur kok tidak mau ngeletes kaban TV tak apa pak mau ngeletes kono orang paenga nih seroreng se tamu ya orang toples sebenarnya toples pedumpa kopi pedumpa kape main area tuh si anak guru nengen ya kalau benetang nyeng re saya tak minta sapora kira tak apa bental kayak dua iya masih lah are mau noron ke embun tak kira deh berarti noron ke bawah anjing ngeletes deh jadi pak enggak mon beda salah mon beda tengka korang bagus korang salpak sekala nikah cek kalangka di noreng cek cemen di noreng cek tak mintaan ka orang mon pentai beri mon yencemi beri keng cek ngincemen cek mintaan jong nikah cerek tadi orang mon kanjana ngampung beri mon kanjana minta beri keng sampian cek minta dak bapak bae minta dak bule bae nak penuh nih insyaallah syukur cek tak mintan cek lak ngalan di noreng tiba ada si andalan aja kok tak minta tang bapak beri lampe karo nyorot teh beri apa ya keco jadi bapak la ilaha illallah muter moga tadi ilmu manfaat ya muter moga kaula ban panjenengan bisa
Adidik trapotrane kekeleban pendidikan sesae amin Allahumma amin an Abi Sa'id Al-Khudri wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر رحم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا المحدثين المفسرين أينما كانوا وحلت الأرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبر خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قدر رباني استنشى عبد القادر الجيلاني وساشنا شاذلي مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصولهم وبرهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روحي قطب مقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولادي عمر مهضر وإخواني الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي قطب البير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر والحبيب عبد الله والحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب علي كويتان والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد بانيل
والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا السقا والحبيب هادي بن بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن السقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن سلح حميد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصول مغفورهم ثم إلى روحك هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ثم إلى روحك هجي عبد الله محسن وزوجته معروف عارفي وأصول وفوره ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته والجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعنوهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويكفينا شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا وإياكم في ديوان الصالحين وقت محبة وارزقنا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلافنا الصالحون وأن الله سبحانه وتعالى وعلى من أسلافنا الصالحون مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت